dalam. Ya, dolan bareng Umay Sinta. Donai, kayaknya ngelih pengen jajan. Kebetulan yang pas warung, pas tuku sari gandum kayak rasanya enak terus warung. Oh, di mana tak jajan? Ya. Roma sari gandum grip coklat teh enak nemen gandum utuh yang kaya serat ngawek wareg. Wow, menang ke rasanya enak terus gawe banget. Ya kan? Terus ngomong sari gandum kayak rasanya enak terus digawe sing gandum asli terus coklatnya kandel terus akeh manfaatnya. Oh iya, matur suwun Nay. Ini sami-sami. Wis. Yuk, dolan. Yuk. Cekal. Sari gandum kue murah regane. Terus akeh manfaatnya.